Kau makan apakah? Nomor 2. Duduk, pegang mic-nya. Niat sholat zuhur. Usolli fardan duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ala adlillahi ta'ala. Kurang sedikit ya, mustaq. 2 doa setelah wudhu. Asyhadu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ibadihi, nggak boleh ada khiknya dikit ya tadi. Kenapa begitu? Doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'dina ja'atsuhum bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Doa akhir belajar. Yang terakhir saja. Bismillahirrahmanirrahim. As'adu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Ayat kursi. Ya rabbal alamin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu Yasfa'u indahu illa bi'izni Ya'lamu ma baina aydihim wa ma fil khalfahum khalfahum wa
apa itu? Rukun iman. Rukun iman ada 5. 1. Rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah pakai beriman kepada Allah. 2. 2. Beriman kepada malaikat Allah. 3. Kitab. Beriman kepada kitab Allah. 4. Beriman kepada Rasul Allah. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Kodok dan kodar. Ya udah.